आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाव भारत की सकनारबा वैज्ञानिक सार सीवी रमन रमन इफेक्ट पुथोखिबा नुमित पुनिंगसिंगदुना लेबा असिना ngasi नेशनल साइंस डे पांगथोकली मणिपुरदसु थौरम असि तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा पांगथोकनरी सिक्युरिटी फोर्स ना राज्य सिगी सिंगमसुंग तंपाकी सिंगनबा मफमसिंगदा थिबहुमबगी थबक लेप्तना सथरी अवांग नोंपोक भारत लैरिबा आकाशवाणी स्टेशन सिंगी नुमिनिनी गी मिफम मंगरांगदगी कोहिमादा होख्रे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट गंगा सी न्यू दिल्ली दा वारी सानगनी भारत की सकनारबा वैज्ञानिक सार सीवी रमन इफेक्ट पुथोखिबा नुमित पुनिंगसिंगदुना लेबा असिना ngasi नेशनल साइंस डे पांगथोकली कुमसी सहीगी हिरमना एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत हाइबसिनी सार सीवी रमन इफेक्ट पुथोखिबगिदमक इंकुम 1950 नोबेल प्राइज पीदुने काइखुमनब उठखी केंद्र की साइंस अमसुंग टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंहना नेशनल साइंस डे की थौरमदा सरुक यागनी केंद्र की ngaksel मंत्री राजनाथ सिंह ngasi हैदराबाद नेशनल साइंस डे गा मरी लेनना विज्ञान वैभव 2025 हाइना मिंगथोनबा ngaksel अमसुंग एरोनॉटिकल एग्जिबिशन हौदोकनी मथंग थागी अनि फावबा सथगदबा एग्जिबिशन अदुदा भारतना पुथोकपा खुसु खुलाइसिंग उठकनी नेशनल साइंस डे न लाकपदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना साइंस पु पामजबा मियोइसिंग अमदि नहा ओइरिबा इनोवेटर सिंगी मफमदा याइफा पाउजेल पिरकली मांगना हाई विकसित भारत ओइनबगिदमक साइंस पु हेना साउखरहनबा तंगाइ फदे मणिपुरदसु राज्य थाकी नेशनल साइंस डे की थौरम ngasi इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा MSFDS की ऑडिटोरियम दा हौजिक पांगथोकली राज्य की एजुकेशन विभाग की साइंस यूनिट नसिनबा थौरम असिदा एजुकेशन एस की सेक्रेटरी नौरेम प्रवीण यावना मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग सरुगियारी थौरमदुदा वा ngangbada श्री प्रवीण ना हाय सिगी फंक्शन सिदा कोई स्टेट सिगी डिस्ट्रिक्ट क्या दगी स्कूल क्या दगी लाक्तना पार्टिसिपेंट ओइबा प्लस फंक्शन सिबि याव लाकसे साउंड सात्रा सटेट को दुगदेन कोई क्विज कंपटीशन से हाना रिटन पार्ट ऑफ तौरे रिटन पार्ट सिदा 50 पार्टिसिपेंट्स से रिटन दा याव मदुदगी बेस्ट फोर्स खंगा लेहरगा ओरल क्विज हम तौबदोय मसी देसी पांगथोकपगी हंदकी मणिपुर की इरांग थोखरिब क्या सिन सात्र सिंगदा याम सरंगनबा मैम थोखिबदु सिगुंबा फंक्शन क्या से सिलेहरगा मखोइबु हेना फबलंबी पुरना पांडम सुबसदा कोई चांग याव नेशनल साइंस डे की थौरम मणिपुर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मास्टेक इम्फाल सिंधुना ताकयल फाता लेबा काउंसिल असिगी ऑफिस दा ngasi नुथेल पांगथोकनी सिक्युरिटी फोर्स ना राज्य सिगी सिंगम सुंग तंपाकी सिंगनबा मफम सिंगदा थी बहुमबगी थबक लेप्तना सथरी चुराचानपुर जिला की चुराचानपुर पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा सोंगफी खुल अमसुंग पार्सोनम खुलदगी कुसु खुलाई के अमरुम फागत पंगमले खुलाई सिंग अदुगी मनुंगदा मोटार पंपी तरुक एस कैलिबर अमा वायरलेस सेट अनि बुलेट प्रूफ जैकेट अनि अमसुंग अतै पोलम के फागत पंगमखी अमरोमदा अकनबा सेक्शन थौरांगा लोइनना नेशनल हाईवे 2 अमसुंग नेशनल हाईवे 37 दा नोंगमदा तंगाई फदना चंगबा पोलम पुबा गाड़ी 413 अमसुंग चनी हुमफुमदो इम्फाल तमना पुसिलखरे Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1958 की मखादा राज्य सिगी पोथोकसिंग रजिस्टर तौनबगी पब्लिक हियरिंग अमा ngasi कैसामपाता लेबा DIPR की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकलगनी हैंडलूम एंड टेक्सटाइल की डायरेक्टर न थोकपा चेरोलमन हाई हियरिंग असिदा लसिंग फी फैंगाव रानी फी अमसुंग फनेक पुजियाई टेक पिनबगी मतंगदा मरी लेनबा मियो अमसुंग एसोसिएशन सिंगी वाकत सिंग तागनी नेशनल हाईवे 153 की तमेंगलोंगदगी खोंगसांग फावबदा लंबीगी नाकलदा आइन काइना साजिलंबसिंग यंगसिनबगी नुमित निनीगी वेरिफिकेशन ड्राइव अमंग असिदगी हौख्रे SDO तमेंगलोंग पुलिस की OC PWD PSED अमसुंग NSIDCL PMU तमेंगलोंग की ऑफिशियल सिंग यावना सथखिबा ड्राइव अदुदा युम कयमदि दुकान मरफुरोम आइन काइना साजिलंबा थेंगनखी नेशनल हाईवे दा चथोक चसिंदा खुदोंग चाहनबगी मियामना असिगुंबा आइन काइना साजिनबगी थबक तौदनबा खंगमिनबा चंगी ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी अवांग नोंगपोक भारत लैरिबा आकाशवाणी स्टेशन सिंगी ओइबा नुमित निनीगी प्रोग्राम अमसुंग कमर्शियल की मिफम मंगरांगदगी कोहिमादा हौख्रे आकाशवाणी कोहिमा न सिंधुना पांगथोकपा थौरमदुदा आकाशवाणी की ADG नॉर्थ ईस्ट जोन
Asis Bhatnagar saruk yaki mifam asida awang nongpok rajyasingi program executive sing saruk yari. Pradhan Mantri Narendra Modi na European Commission ki President Ganga si New Delhi da wari sanagani. Numit nini ki khongsata European Commission ki President Ursula von der ngarang New Delhi da thunglakibani. Mahak loina na European Union Commissioner Nganthoi su loina rakhi. Mamang sahi ki December da thabak pai bahaukiba Anoba College of Commissioner na Europe Mahadesh ki wang mada leba mada satpa si Bharat ki khongsarasin ahan bani. Khongsarasin Bharat amadi European Commission ki mari hena sesin hangani haina panari. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi New Delhi gi Sundar Nursery da pangthokpa thoram amada Jahan-e-Khusrau 2015 da saruk yaki. Ngasi numidang pangthokadaba thoram asida maling bitongan tongan ba mafamsingdagi lakpa artist singna Sufi Music Festival da saruk yagani. Rumi Foundation sinba festival asi kumsigi asigi tharaga kunmangarak subani. Festival asi English ngani amada saknairaba filmmaker amasung artist Muzaffar Ali na hudokibani. Festival manungda Pradhan Mantri na Tehe Bazar satkani masida one district one pradaki polam sing utli. Bharat ki ahanba Rashtrapati Dr. Rajendra Prasad lekhidabagi kumon tharamda jati asina maki mafamdai kai khumnaba utli. Dr. Rajendra Prasad Bharat ki ahanba Rashtrapati oina ingkum jalising masamapan yangkhai gi January 13 tagi lising masamapan humphunithoi gi May 13 phawba thabak purame. Bharat na ningkha tamlaba matungda leba asigi ahanba Constituent Assembly gi President oina khanki. Mahak Food amasung Agriculture gi Constituent Assembly gi Chairman su oirami. Ingkum jalising masamapan yangkhai gi January 13 ta mahakpu Bharat ki ahanba Rashtrapati oina wasak lauki. Meghalaya Vidhan Sabha gi budget mifam Rajyapal gi Bhasan ge loina nangasidagi haukhre. Sel thumgi bibhag su puriba Mukhyamantri Konrad Sangmana senba sahi 2015-13 ki budget mifam mathang thagi 5 da puthokani. Mifam mathang thagi 12 phawba chathagani. Mathang thagi 3 da Rajyapal gi Bhasan khana nainagani amasung budget ki khana nainaba mathang thagi 8 amasung 10 da pangthokani. Jammu Kashmir da ngarang nongkana subadagi sing ningkhaiba amasung khanghauda nei chau thorakpadagi me 3 sire 3 na ising na senthakre. Riyasi jila da ngarang khanghauda nei chau thorakpada naha ma ising na senthaki. Samba jila da na laisang ama amangata thoki. Jammu Srinagar National Highway da sing ningkhaiba dagi lambi phawna khidre. Jammu Kishtawar Highway gi Fagumarda sing ningkhaiba na maram oiduna pung 5 rom lambi sathok sasin tawba yakhide. Amaromda Kishtawar, Doda, Punch, Ramban amasung Riyasi gi awangba mafamsingda unthana takhi hairi. Richter scale da 3.1 yauna ngasi ayu anganbada Nepal gi mafam kayada yuar hakre. Bharat ki matam ngasi nongalamdai pung 2 minute 53 adwaida hakhiba yuar aduna hojik phawda misimina thokpagi pawdi leite. National Earthquake Monitoring and Research Center na hai yuar haba sigi epicenter na Nepal gi konung Kathmandu dagi nongpoklomda kilometer 35 chatlaga leiba Sindhupal Sok jila gi Bhairab Kunda thokibani. Yuar haba sina Bihar Nongchu Bengal amasung Sikkim gi mafam kayada nikhi. Rashtrapati Draupadi Murmu na design sector na lawriba thodangbu thagatpa phongdokhre. Gujarat ki Ahmedabad ta pangthokpa National Institute of Design gi Nifumari suba convocation da saruk yaraduna Rashtrapati na hai Ariba amasung anobagi langdai design na oiri. Mangna hai Bharat ki inak khulaba design system asi hena thijinduna documentation tawbagi tangai fadaba lei. Bharat ta leiriba design industry sing amasung institution sing Rashtrapati na thagatpa phongdokhi. Tharamdu da Kendra gi Commerce amasung Industry Mantri Piyush Goyal na Pradhan Mantri Narendra Modi gi Design in India, Design for the World haiba manglan adu mangphawun hanaba mahairoi singna honanaba mahangna apil tawki. Amerikal gi matamda anoba Bharat ama semnaba honabada mahairoi singna makhoina pangba yaba mateng pangnanaba apil tawki. Aroibada maroiba paw amuk hana. Bharat ki saknairaba baigyanik Sar C.V. Ramanna Raman effect puthokiba numit puning singduna leba asina ngasi National Science Day pangthokli. Manipur da su thawramasi tongan ba mafam singda pangthoknari. Security Force na Rajya sigi singam sung tampaki singnaba mafam singda thiba humbagi thabak leptana sathari. Awang nongpok Bharat ta leiriba Akashbani station singi numit nini gi mifam mangarang degi Kohima da haukhre. Amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na European Commission gi President Ganga si New Delhi da wari sanagani. Paulo Jare.